ya useyimile kusemdokotela wethu useyimdokotela wethu nakho yesikhulunywa kakhulu kodwa ngifane manje siyengalela ngoba sifuna ukuthi masikusiza usizakala sifuna ukuthi uma ufikile njengalo ofikile njengamanje ngesimzazi phela ngoba phela sekuyinkinga usizakala naye futhi enye impande wezinyanga ningayikhohlwa naniziphi nayi impande mawenza uyigubhu uqembu kwamaxoxo kuyangena mawenza isigubhu somuntu ukuthi ufuna siphakame senze lento umuntu asuke efuna uqembu lo uyangena kubalulekile ngoba khumbula ngisho ngifuna ukwenza isichitho nayi into khumbula ukuthi ixoxo siyakwazi ukwenza ngalo isichitho ixoxo sishaya isichitho esingasuki phansi kodwa sikho-ke lapho njengamanje sizowenza inhlambuluko sizosiza sizovula iy'ntanda asikho ephuthweni kodwa la ufuna mina ngishaya umuntu wesichitho woza nayi into nali ixoxo shayiyami umuntu wesichitho kube lento oyifunayo njalo yebo
nani kade siyoyenza ngale abalaphi-ke bayazi ukuthi yini abalaphi. Nansi sifuna behlezi sikhuluma ngayo abantu bathatha ngemali emanzini. Siyashonele kugcwele imali, siyabuya shonele kugcwele imali, kodwa bathatha abantu abadala. Singeke sazi ukuthi abantu abadala abayithathayo uma ngabe sehlelelana. Kodwa-ke futhi ngithi